kaj Ines najbolj nasmeji? Kaj te nasmeji, napiši. Kaj boš rekla, Ines? Neli. Bravo! Prvi odgovor je pravilen. No, vidiš. Gremo k drugemu vprašanju. Na kateri svoj dosežek je Neli najbolj ponosna? To bo pa malo za pomisliti. Na kaj? Pravi, na kateri svoj dosežek je Neli najbolj ponosna, kaj misliš? Da bi imela BMW. Ponosna, da sem. Ne, da je že dosežek, ja, da že ima. Da že imaš. Da že ima. Neli je najbolj ponosna na službo. Tudi to. Ja. Česa Ines pri Neli ne mara? Ines for men. Ja. Česa ne mara pri tebi? Čakaj. Aha. Jeze. Jeze? Odgovor je pravilen. Ne mara. A je gajsna, ko se razkuri? Ja. A šarfna, a res? Kar. Koliko ljudi si želita na svoji poroki? Glejte, pogled od Ines. Zdaj čaka, kaj bo napisala. Koliko jih bo na poroki, Ines? 50. Koliko? 50. Bolj na glas ne slišite? 50. 50, odgovor je pravilen! Antena Štajerska.